Hei tā tētahi o ngā mātanga ki te mahana haeretanga o te ao, nā te pikinga haeretanga o te upoko o te tai moana, tērā pea ka mate etahi marae taha moana ki te neke ki whenua teitai ake a ngā tau e tū mai nei. Hei tā ngā raraunga hō a te kōmihana a Huarangi, he tere ke ake te pikinga o te upoko o te tai moana i tā rātou i whakaaro ai i te tuatahi. Tai hoa ke ne, ka rongo kōrero tātou ia hine kā mako mā ngai a Huarangi mo te kāhui rangatira a iwi. Engari tuatahi anei rā te pūrongo a Pohaturoa Wainga. Kua roa te noho a Vicky Callaghan ki konei ki Waiho Bay. He wāhi e pātata ana ki te takutai o te moana a toi. It's a bit disheartening, especially being how close we are. Like the sea is literally across the road. Like our shop door is the road and then straight across from there is the ocean. So it's actually quite scary. We have noticed the tides have been a lot higher of late. I ngā marama kua hori, I poke a rawatia te whenua, e te parawhenua mea. Because there's been a couple of times with the floodings where we've been blocked off at both ends. So from towards Gisborne and then back towards the Portuguese. So that's been really hard. Kua rongo a Vicky kei te piki wawe te pai moana. And my partner and I have just started been thinking seriously about that since the report come out. And I guess we would have to try and, I don't know, sort of do a makeshift sort of a shop somewhere so that at least our people could get their kai. E hara I te mea ko Vicky anake e whakaaro ana kia hunuku ki wāhi ke atu. E ai ki tēnei kaipūtai au he raru nui kei te haere o ngai Māori. You know, there are a lot of low-lying marae around all of Aotearoa and of course the sea level information now will, I think, help people plan for impacts on marae, impacts on urupa, impacts on things of cultural value, cultural significance. And again, we want this information to be accessible to Māori community. Koe nei te pai tukutuku, te kāinga o ngā tai pitopito e hāngai pūnei ki ngā pikinga, ngā hekenga anō hoki o te pai moana. Hei whakaarotanga mo te anamata, ki te hiahia etahi, kia whakatū whare, kia whakatū marae, rānei. If you have to move it, you only want to move it once. You don't want to be constantly having to shift things into the future. He ohio mano kei te haere mo te momo pērā ki a Vicky. Pohaturoa Wainga, te karere.